Dobar dan i dobrodošli na kanal Tomina kuhinja. Danas za vas pripremamo jedan fenomenalan sitan kolač bez pečenja koji će vas oduševiti ukusom i koji je idealan za sve vrste slavlja. Radi se o kokos uglićima, pa da krenemo sa pripremom. U posudu za kuvanje dodajte 50 ml vode, 100 g šećera, 100 g margarina, promešajte i rastopite sve fino. Pomerite sa vatre, pa dodajte 200 g mlijeka u prahu. Zatim žicom sve fino mešajte da nema grudvica i sjedinite. Jako je bitno da koristite pravo mlijeko u prahu, a ne zamenu. Mutite i mikserom kako bi rastvorili ostatak sitnih grudvica. Dodajte i 50 g kokosa i nastavite mućenje. Kao i 100 g sitno iseckanih žele bombona. I sve fino mikserom sjedinite. U kalup za trougliće postavite pek papir, pa dobijenu smesu dodajte u kalup kašiku po kašiku. Pa svuda ravnomerno rasporedite. Postavite pek papir preko i ostavite u frižider da se stegne. Kokos uglići su spremni. Hvala vam što ste gledali ovaj video, pišite mi u komentaru kako su vam se dopali kokos uglići i da li ste ih ikada pravili. Ako vam se dopao video, ne zaboravite baciti jedan like i da me zapratite. Do sljedećeg videa ja vam šaljem jedan veliki pozdrav.